Halo teman-teman, selamat datang di channel Ondel-Ondel JKT. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Halo guys, ketemu lagi masih di channel kakak guys. Kali ini masih mau cari ondel-ondel kita guys. Kita cari ondel-ondel di kandang kambing guys. Lihat kambingnya guys. Itu dia kambingnya guys. Mantul. Kita cari ondel-ondelnya guys. Ada topeng ondel-ondel guys. Mantap. Kita dapat satu nih topeng ondel-ondel. Kita cari lagi guys. Kita kumpulkan dulu. Kita cari lagi. Dapat lagi guys. Dapat ondel-ondel mini. Mantul. Kita kumpulkan lagi. Kita cari lagi. Lihat kambingnya guys. Wah, dia berdiri. Mantap. Kita cari ondel-ondel lagi guys. Masih ada guys. Mantul. Lihat guys. Kita kumpulkan sini guys. Mantap. Kita cari lagi guys. Ondel-ondelnya. Ada lagi ternyata. Wah, mantap. Kita dapat ondel-ondel lagi guys. Kita kumpulkan lagi. Wah, banyak ondel-ondel di kandang kambing ternyata. Kita cari lagi. Ada topeng ondel-ondel lagi. Wah, mantap. Kita dapat lagi. Kita kumpulkan. Kita cari lagi. Lihat guys, kambingnya. Ada lagi ondel-ondelnya guys. Mantap nih. Dicium kambing ondel-ondelnya. Mantul. Kita ambil guys. Wah, lihat kambingnya guys. Kita kumpulkan guys. Kita taruh sini dulu. Kita cari lagi. Lihat guys kambingnya. Hitam kambingnya. Kita cari lagi guys. Ternyata di bawah juga ada guys. Wah, mantap. Kita punya ondel-ondel lagi. Wah, dapat dua nih. Mantap nih. Mantul. Dapat banyak kita teman-teman. Oke teman-teman. Wah, terima kasih telah menyaksikan video kita teman-teman. Tunggu video kita selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya.